Muryo bamasaba mwesi mwenayo program Lumasaba to the world bona yarakira ise kama sinadoka skimono umwakanisi wenywe we program Lumasaba to the world sitsiro she program yino khwama khwasimama khukaniha khuri khukana khukobose ulimi lwefe Lumasaba khukhebusani sina shesi bamasaba bamanyihana nasho khukaniha khurie khulia sina khukholasi binani BBS khukana nabi nabo bina bese khukana ta ari mukendesa ilo moino inzana kana abantu bakhali batwera ta shalo netse nomukeno kundi aza khubola binani besamanya ari umusani Lumasaba isenge mumanyire ne khemwe khabi manyo mwene ebule isihuli ni programu itie ikenderyo papa nakhwakanile nasimire wanya kutsakanira wanya okondera anoshalero kama sinaka sese ndi Dr. Stephen Watiti isali khana mugombolo yebishende yani sinakhuliranga bari anga banga batsala kamo njiri bishende tumusana Lumasaba natire na khulire kimyahano residence samvoir ninga Lumasaba na twerengo na somerengo wefe na sobere burukulu primary school isanani khali soma nasoma na hemlati ukudo lushalo tie na lwahahari natyenga achi ambi mukisali butsongoleli ali busano isinama natina somere na mali high school kwa mansa mwebiri wala nsambu munana nama onatina soma busau makerere nama chime hambi na mara nane hora mbosa mwaka 19 nana mwenya namala kimyaka talongani namba naumula njiri khala mukidini kitanenga ngani khamubiyamba khubiyebulamu nadala biyamba khubwe Lufu Lwa Muniafu nasibira byo nanga kuba khwanishalewo ngani Lumasaba isiba Masaba shasa uwo Lumasaba lisina kusabuli ya bamasaba na mo Lumasaba basali bo bamasaba sikukasi maha papa usala bali kusani Watiti usala papa ayo bali afahale hona mbonani na khota bali mzee wokoli afile na ibukhulo ndipinga khwame inga chari sai gombole yebusana ari sibama yobati solo sendu Lumasaba asali Lumasaba nenjira nimbalo ndumusani wenjire mbali nenjira kulenda sabu mwena nenjira nibo Lumasaba lase Diko bile bamasaba liyana kumwiko kwe nsamvu mwena namba sabama kokibonga bawulire siba kana basime yes Lumasaba ata na mihengo wa papa seperiesi na tabe mihemba ali na chamwe dwali dotawe Yesu kuluna ali no mwe ngaba Masaba itira na ko bebe fefe ngaba Masaba na dilanga ali ngenya banda babona kutsimbawo namwe musomereho mwatsa ho malekelo kugana nabi kumanya mukenda muriena molo simolere ingo usimamira wa kusoma wasomeraho yingo nganolomere masomero sina kumanyakaniha baloba bo bali obobi sina ne husoma basala 19 atana mwesatu mwezi kwa harano ngali humula tena mayenga mbolyo kama kale ko era mayate kufa namanyendidi nasale muli 15 mwesatu muli 19 chinkaga mwebiri isanalira hutie sumera hali hotwaola mungalo amba kumuroro bono no watie sumena chani usome burukulu sub grade school hali ho isana sumera P1 ne ai papa waindekera hengo kusoma a e i o ni huandika kale P1 yonasoma mu mwa kwankaga mwebiri ni P2 ali nkaga mwesatu abweneo natya khumanya khwa mayi busiu mayi amebusiu aliyo mayi wande mayi umutini ho bali mayi Debora abo musesa na wena asumusa upgrade nasumela kho sumela libusiu ima bali khulanga khurima banga bali bunambutie ibunambutie nasumela kho yetame ngandwera batsibiri namala nere burukulu P3 mu63 mukaga mwesatu P4 nkaga mwena P5 kaga mwetano ali lisomero lya kamao nenyu khawo name weferwe burukulu ne khemulati mukaga nasoma P6 aha ili lishiri bishende
bushende ebikwame ngacho khwekhamwalo khwabira esola khwekhamwalo esinasomela ari namala P7 P6 ari abe musho nga wamale P6 abwene yabotya J1 ngamile J1 no J1 junior 1 nga wamile mu J1 waje J2 kale kumwaha ko bashusa bya ba J1 ni J2 abirusawo mu 67 kaga omusanvu yekira P7 mfwa J1 yekira P7 ari abwene osinama na mulati na nine ingachi ibutsongola isanana P7 shiri busano ati ate bimikha wabone bututangira khati kuba na kametsi nabanyole kakhala nekukole mwala kekira pasa kama ingachi mukisali ingachi kale nasima P7 mu shekumusanvu mu 67 abwene onafuna biyanga fule huba washase sinonda mkoko wase mulanga kwa meri ya meri lunyolo ni aba mu J2 sendi mu P6 ni ali mu J2 wala ukhola bulaita mu J2 wala khubira bulaita ukhwiramu wira mu P7 ni abere mu J1 amini mu J1 J2 wakubala mu P7 sinamira mu P6 ya mu P6 wakhola khufura wafuna abe khale khubari yeah, that was the highest grade alinga wafunileyo bamwashi Federal Girls School senafuna B ali strong B bamba mbale SS ne papa mpesa katambara washobirire bula hatsaso so nkaga umunana washasa watsana high one munana mu intro girls sene halengo nkaga umunana nkaga mwenda nsamvu kimya hakitaru no kimya ambili kumuna na msafu ba beshikuka barinjire mbalo sani weulele mumba fu mungo no injire mbalo omusamu amwe kumulukhare mutongolare wakhulire akhwandika osasula kumusolo namanyandika kumugaba kumusolo bakhukera kumusolo nga bakhalira batusasula singubi silingi bisatu wasasula basilingi 15 wasasula abwe no tsirusunza silimo kamande ko bashabulira sister wasenga ngacha khusoma etrogas basasula silingi 7 silingi 7 tola lukumita nawe tsingali bakulisa liswa bakulisa binanu wati wasoma sekimi achutaro halengo rukola nsamvu bari ninjire mbalo namanyande kabana wainjire bari bana nyusulo omukhasi na nera yokusoma sambu mukumunera mu P7 nalaba kuinjira na manjiri ngani ndeko ninjire kukwira sambu mugumu na nera mu P7 apo ine samina onera ho bote abende P7 mu January senena ndikha P7 lundi my sister wase isikwaba na mu P7 ni ali mwezi forward na akakho wera wanjeta itamu yanyo wase ni wasemba muna mukala akamisa iso ni wase wapakwa kumushinga ne mu mox akalisa ni wanyo nafuna bisatu anamu mukaga kwa abekhola mathematics kubala bisatu wafuna bitondo bisatu nafuna bibiri kinana no abekufuna abakhola khubala luzungu ni social ni akholanga khulisa no it was not political science babiranga nebirire mana it was a combination of abirimo history civics yaba mbindu nafuna bibiri anamukaga ubisatu pambasa bari nahola kile hose final exam nafuna bibiri anamunana pana ngenda mbali so soma S1 so S1 and 72 soma 72 sambu mwesatu S2 sambu mwena na malaisi na malaisi ne senior 3 ari abo enole kimya hakabiri na mutwera mu December ne nditawinjire mbalo sinazingira mu December sambu mwena kali shia ngafye nafuna ngabanga ala na funa accident so nitsamuna bamba
asiye budude bali amulanya tanetsa namala kumwaka mufu imulago kabaka naho njeta nibyala kunyalikha bulayi tamu kebachila banjeta ne mwakwafa kolo nsambu mu 5 kwendibere ndi mwezi 4 kwafa bono namala kimyaka kitarunga isomata ate nafira ukundi nene irayo nsambu mukaganira mwezi 4 bashasi bali mwezi 5 senera mwezi 4 nsambu mukaga abe ndikimyaka kabiri na kitaru sana hulire ne bashasi basena jibama kochi bare bayire bakasise nda nalobera khukolesa abantu ole khutya magendoikenyabweneyo afune tsinanti nesinalobera ko ndisensoma nasoma wene wanjeta nabira nele mwezi 5 77 6 78 ali 79 baona amini senetsena makerera kusoma busa myaka kabiri na kirano sendi mu first year myaka kirano nasoma nabira ndaza khurura no lezi kimyaka 3 na cye na kibiri na mutwera aritse usome internship abo ene sashe buri nairo washasa galama le internship mu kirana mu 5 nairo washasa ati kwasoma naye na maliyo na yeba manga bare Margaret Obuya muteso nenga mawo mukwere pamalwe nebamalwe palisayo lwe butepo ayikale ko palisa district actually kale ko hayilana ape kuli balokole ira kwa na kuba atweranga kwa katwire mukanisa so na mwawole na mwirana mwa hasino kirana mu 5 mu December sendi myaka 5 na kibiri washasali myaka 26 nyachire muhana kali kwana ni khabe nabe nanlekele khunda abe nambe ina Elbag kandi medical officer isina khola ni internship bamba kumulimo le bana khola bula bamba kumulimo so kinana mukaga pasala mwana form kibole mwana yeshenga bimbi alwala bulanga bali sickle cells kale amala kimyambi kibiri ni kitaru wafa mukinana mukenda mugumu wafa natsa khufapi khapfonilo khabiri mwana ali wakhulide wakhwalira da khwalika ali mu America bati Deborah ali wakhali musetsa batsa khuramba ni khusome mu America kale nga khwamalire khusala Deborah mukinana mwenda mukinana mu ligenda mwesa tukhalama khusala kunde khubana kana khwira khusoma busau kanabe khungana khubaka khungona abantu washasa abara mu Barclays Bank abwene washukide wetira mu bank enyibya bakiranga bari Nairo Bank niyo wa mutwera khunibo alinga khwana nikire khukhola khu washasa wafunenda baramisa family planning kamisa baramisa bya family planning wafunenda inde ye khataru sebuliro mwana mu kibole wafire ali khwaramire n'umukhana mutwera khwafuna okundi wera khuyeta ne abwene safunira mwana indayo ye hataru mwana na khulwala shinda tabe mangure tabe niyo ali kabandi kafulani yaba ali healthy abone habula yengo manyoru shenga bimbi nga walwalire khukhala mu bimbi batsaka mushebera ali ne ulwala wa Muniafu chenda mwesatu nasetsa khwishebera ni bulwale wa Muniafu abwene abembawo kamali sina harita washase era abwamulisa bula itanga nabaninda chenda mwena mwezi kwa Januari ndayaruramo mwana arashir khola ta khatsa khasika nayo mwena ala abawo bulaita watya paka mu Januari ngalo musanvu chenda mwena waruraho banduraho hamande kimyaka 8 yatwera afashire mutini kimyaka 5 na kirano cyonyene shambiri sabubi nenga nindu mufikirisi sendo molokole nalomba were ni wamumba ni wamurusiro namanya loshina ta wandehera omwana kimyaka 4 tonalomba were ni papa jete ngafwari ta mwana waseyu manya toisakeho kwera wanjete kimyaka 5 nola chenda mwenda namwira munana boarding namwira gayaza junior mwezi mu P4 namanya takufa
era kyenda mwenda mwezi okusa kuwala sese samwene takufa mwana aba ali mulwale ta samwene namanyende wakyase wafiire samwene nasendi Muniafu nga nindi umusaba namanya nditsa kuba mulamu era nalwala mukyenda mwene nafuna nalwala bulwale bwekhafuba TB nalwala bulwale sibalanga kansa sibalanga bali kaposakoma mu lusungu kansa wamba abantu nga batsa kufa ni Muniafu abweno nalwala bundu bwekumutwe babalanga bali meningitis sitaru kansa TB meningitis batsaye mulago kufa akyalabe nawere papa wetyengo mwana wase wafile lesima mayi afile kumwaka kuno mu mwezi kwekasaba bani myambi kata kyenda mukaga kyenda musatu sorry mayi abweno yalilo kokhere walo mali nasiho mwana wase ta walo mbani babakasa abantu banjeta ne musera shene shosho aliyo musale wase kwa bwera apa kenyuma wase ne abe ni ariwe asoma ni watse wera yokusoma bamalanga professor Kamyari wandera kamalesi ndiacha mu conference yabembo Barcelona nambo mwana mu Spain akola ni boxie kamalesi kamalesi kamanya kala kuri ARVs mu lusungu kamalesi kokaletaho abantu basungu bali kukarambisa ba American bali kukarambisa ne bali kufanga afa kufa kona abantu bali kufa bweno bashase wafile afa basa ubafa bantu bakulu bafana samwe nenga kufira ne wewe wanjeta ngamba kamalesiko kisana napaka kumaro na umbutsa nere huramba namira of course yabe amba box yabe bunimo kekimesi kitaru nenga kawao era wanjeta wafano ula ukanhane abantu basibana bayimakele basale base bangulira kamalesiko abandire kampesa ta atakamalisa bakakola $5 kumwezi nesabe tsimusuza ndio tatabe ndi mulwale so namira kamalesiko nerayo abe clinic mundeba mwezi natane kise shiriyo ne anali wakina wa Joy Medical Center lakini ne sabe ri ebe district na kanisa yefu ya Deliverance Church naira yohuna kuramba nabona abantu bakali balwale betsa balwale bamikire abweno siwera mambira halmane Stephen nikola shino hawali abantu boti na boli kumalesika nibona woli bona ko bulaiko bantu bali kurya umuntu olwali silimaria olwali Muniafu aria balabe kokana kwikoka abantu ba biriso abube bali kufa aliyo mchera mutwera amakereho abasomese makerewetso wambona nambona ni bulwale alifiriro mukaseta we namula mai bali abantu akomera kamalesika manyawana womire kwa bantu shina abantu bali homira mlalamire wafana kufa atishitufu kali shama ambakona mahambole na sendi kukamira noma bishere basa bakani hawa nalama dambula mai bantu bali humira bakusi bali kufuata bali baona ali alikane mubolere ndi nayo ate ebyesho fikirisa naho kana omundu konita kama kambe so naluma okay sana siyamera kamalesika bonakash khasalma ana basuta kunjeta ngana olufanga ese abakazi wafukalisa waru na swala na nimbolire shina nama huno hemunwa hubona nerera byanga nenalama okay ngolire hukana homuyete nenola akana hukolata natye nakira wakola mamisa nusonywe usonya bolo hula morisi era nambola mai bantu bali kufa ne bali kufa bosta sendi humira bona ntwala ne ndwala na bona njiramba sasa nduru mwana apa ali no mwana abalenga no wase hali hona kitano wase na yumula kitabo ndisena nimira ne wana wase na mbolere ndise inafuata ene nabaole hubangana ngubone kusomesa pire muna university ngozi watsoere wetse ufuna umsetsa ngaho samwene ngaho kyesengwa mwana somsetsa tsohwali ari khasi yo shitufu aliyo
ashirio era namunyolera ekibuko kyo abe namwibirira kwa omulala mbola Stephen nga wanjeeta ati bwana wara ashiramba awumule abasomesa mu university kale ekyo kyanjeeta n'amaawo nanga nabona ndi bintu bino byangafu bantu bali kufa bakali abe nabali munde bakimya kali mwina kisesa nalamata ano Andrew nakana hoti ya Botswana baisibulwale bwasisirire bweneyo bantu bakufanga gabumirire na cyarama nese cyane ne rwaminyira yo nafira mukane maya bumise bubi nalama na wera wanjira napura kumulimo hona mild may iri kulo ambilweza mwalo nambika jansi ngo osirwa ka jansta na cyabamba kumulimo nane hamulkumwenda biri nya kumi biri munya nana kumulura ambao narambirawo era kitwera busibandu ayo balwala ate abwena bakola kamalesine bamira bulaita ate sambe namanyira nga nimira ate sendu musawo ndiwera cyana wantikira mwalmari Stephen bolira abantu ero tuyabe ndubolira abantu nga nusomesa abantu washirutya mu clinic tan babolira nenyo handika nabo bolira bala yali hobiya usaka na humire kamalesi abantu abantu bali bamwele tsinuso ali kunusu bise aba nalamata nasendi kukamera ero shelo humira na sinabukula kase ndibasi amwabone kamalesi kanomirira kusawa akola mu rukane mire kumutiki obamira angolobe kasalamire utuna kuta kahalewo mira sawa tsibiri mira tsibiri ahalewo mira tsine kumukamba ndi tsine eranga nakani hakukani handiyo in fact shanjeta birwale byose kansa waona TB waona yekumure byose byaona na labumburuka ninga kufa kumayi we era ni nayo naira n'umukhasi ukundi umukhasi yabe musale wefe mu family nengabe kwando yabe kulini bebusale ta kanimanyire mwamanya nabantu atabendi kufa na yabe wakwali khadi umusetsa wene bisetsa byara kubabula itabya bawukhana kali khakira khayirana mu biri mutano mihali national na umalingo uteka video nalia bandolera bula ate ngana iro washase kuambana bula indo alaza kawesele undita nemina kamalesi kila nachi abuli yandu buli mundi mbole bantu bale beruka mpalebe wiru khata sendi mulamu era sei nafa bulwale era wera wangeta ni afukhawo khaliyo ni nafano banubone ngo khwachifunikhilira inatimata nakafundirira akonto kaliyo kamalesi kasenduma yebulunako nibindi sinywa busera sinywa sigala sindya bilye bya paka binywa uliya bushindu uliya wafana wakwapana ukana kuya kushalota kandi ndi hukona ngo naliro byo khalasa ebyo simbiri khota kuba bolini bulwale bwaho elolelera kale bona kwayi wera wanje tabe ndikufa kimya hali kane na musanvu anolse nsanvu subona olwerewe kamani era were nganje tekera namande nga wera njetere nobone tirambolo mubalebe mukhakorata itirani yoyi yashipa khola bere ni president iraka yivusho wera wanje tanambola papa ibintu bino biro ninase ndinibulwa ne bona ndi mulwale ndikhubamira kamalesi